baie oor God's mercy, en om te kan preek oor moet mense dit bestudeer. We need to study how to receive God's mercy. Okay? Afrikaans praat vir barmhartigheid. Okay? Jy weet, jy sonder geloof, nee. Without faith, it is impossible to please God. That God can see where we cannot see. Hy weet wat môre gaan gebeur. En partykeer al die dinge vir jou kan beter maak, is omdat ons nie sy stemmetjie hoor nie, maar jy gaan slegter gaan, vir jou beter gaan. Nou, wow, Sean, verduidelik dit nou vir my. Dit is 'n praktiese voorbeeld. Toe ek uit die army uit is, die army, hulle moes al jou belasting en die IRP5's en al die goeders is gedoen. Jy kry jou pay, daar is nie belastingvorms nie, jy werk net vir die staat, jy kry die geld terug nie, jy gee die geld in die skoon. En ek begin 'n driving school. Hier in 95, toe is daar 'n geweldige ontploffing. Elke polisie, maar jy kon nie aansoek doen vir die polisie as jy nie 'n lisensie gehad het nie. Die hele swart bevolking van Suid-Afrika, ek dink 10% lisensies gehad, en om in hoë posisies, in beter posisies gesit te word, moes swart vrouens lisensie kry. Mense, dis lekker geld daai, is 60 lesse. Ek weet regtig, as jy ook kyk, die swart seuns, en tweelingsseuns, draadkarre baie, nee Johannes. Maar jy het 'n swart vrou op 'n bicycle gesien. Jy weet as jy rasse ding, is 'n kultuurding, om hierdie mense wat onder is vorentoe te fabriceer bestuur. So daar was hierdie geweldige behoefte, Rhodes Universiteit, privaat skole, die transformasie wat ons land plaasvind, en ek het in daai mark ingetap. En daai dae was dit R50 vir 'n bestuursles en R50 om 'n tank petrol vol te maak. Sou jy dit nou glo? So dit om 'n idee te gee, dit is 'n winsgewende besigheid. En ek het daar al 3 karre en 2 swaar voertuie gehad. Maar toe ek dit begin, weet ek nou niks. Wat weet ek nou? Ek het BCom doodmaak gestudeer vir 8 jaar. En wat weet ek nou van die goed? Dus ek gaan na accountant toe. I went to an accountant. And I said, listen, I'm starting this business. How does this work? How does the book? I need somebody to do my books and stuff, not to compromise. And this accountant says, how do the people pay? I said, cash. He says, are you mad? Bugger off. Dit is 'n advies vir my. Okay, take the cash en bly stil, moenie praat nie. Nou sit ek nou daar, die Bybel sê, jy weet, daar's 'n paar aardige dele in die Bybel, maar daai ding van die keiser, wat die keiser toe kom, is nie my beste gebod nie. But none of us wants to give and pay taxes. You understand? But if you don't obey that law, you can get locked up. So God sê, maar doen maar die dinge reg, bestuur dit jou goed reg, there's tax evasion and tax avoidance. Speak to people to help you not to pay too much tax. And in the meantime, our business starts growing in quite a good business. So now I pray. I said, Lord, how do I start now? Hoe begin ek nou belasting betaal? Wat sê ek vir die mense? Bang, hier is ek, dat op prof op plaas, ek het 'n kar gekoop en nou maak ek geld. Hoe werk het? Ek weet dit nie hoe nie. It was just, I couldn't in my mind and my abilities and my friend group, my social group, as ek therapeutic nodig het, praat ek met Erik. As ek 'n hengse probleem het, praat ek met Randall. Jy verstaan? As ek iets vinnig gehaal wil hê, dan vra ek vir Jaden. Jy verstaan? Maar in my vriendegroep daai tyd het ek heel my help nie. En ek sê, Here, help my om die ding reg te maak. En 'n maand later, nee, ek sit nog al so besig in die kantoor. Hier stap as ek knorrige mense in. SARS. Gooi hulle klomp papiere daar. Lees nie so, wat gaan hier aan? Wat jou belastingnommer, wat wie kry amper 'n hartaanval. Jy dat ek 'n kind, of 3 kinders, weet ek al 3 kinders gehad. Ek het 3 kinders, ek betaal my bed af, my yskas af, my kar af,
My kar se tweede lening om sy tyres wat pap is af te betaal. Ek werk 11 ure 'n dag. Ek ran 'n kerk. Jy weet, nou gaan ek alles verloor, want as hierdie ouens weet wat in my boeke aangaan, is dit dag. I'm telling you, I aged 10 years overnight. Ek sê jy kry 'n maagsweer wat jy nie, waar jy nie eens plek op jou maag het nie. And I went down, I gave Gerry these papers. I said, I'll fill out these forms. Now Gerry's busy filling out these forms. She's busy filling out these forms. She says, these forms are actually application for tax amnesty. The program that they're running is helping small businesses that haven't been able to register for tax to give them total amnesty and start afresh. Huh? Maar God gee my eers 'n hartaanval voor ek daar kom, verstaan? So, as ek kyk nou dat na Shamaine, wat daar werk verloor het, dis terrible, Shamaine. Maar die probleem is, en ek wil dit vir julle sê, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Die probleem is, as die ding jou tref, you can either nearer to God or reject God. Yolandi, nader tot God. Tracy, nader tot God. My sister, nearer to God. Okay, verstaan julle? Die goed gebeur. En baie keer is, God wil al lang al gehad het, jy moes 'n ander werk gehad het, maar al hoe jou daag gaan kry, beter weg gekry is, dat jy hier gefire raak. Verstaan? Maak het seker, jy raak nie gefire omdat jy sleg is nie. Baie keer kan God nie vir jou ander werk gee nie. Mense, ek het al mense ontmoet, nee. Soan, weet ek vir 'n beter werk vir my nie, dan ek, ja, seker ek gaan, maar in my kop sê ek, jy is te lui. Ek kan nie vir jou, jy gaan 'n verleentheid wees. Vir al die mense wat so die Here wys my die Heilige Gees dit en die Satan dat, dan kry jy van 'n ander werker, dis die slegste werker daar op die werksplek. Verstaan jy? Jy kan Here, maar as jy nie kan hard werk op jou werksplek, is jy gemors en 'n verleentheid vir die koninkryk van God. Amen. Wat ek vir jou wil sê, partykeer moet dinge slegter gaan. Op 'n latere stadium, toe ek meer ingetune was, toe besef ek dat die bestuurskoolindustrie gaan crash. En gelukkig het ek geluister, en net voordat ek gecrash het ek my besigheid verkoop, en ek het skuldvry aan die ander kant uitgekom, en ek kon meer tyd en energie in die kerk spandeer. So, weet ek dit vandag, as dinge verkeerd gaan, nader tot God. Job se vrou het gesê, vloek God en sterf man. Maar omdat hy genader het tot God, sê die Bybel, Job het, ek kan nie vir jou hoeveel maal meer opgeëindig, as wat hy mee begin het nie. So you guys hang in there, and sometimes you just need to open your ears and say, the season has changed. The season has changed. I need to start thinking of, hearing from God, what this era that we are moving in is holding in for us. Amen. Kom ons bid. Vader, dankie vir die voorreg, dat ons net kan weet, Here, U gee om, U red, U versterk en U vernuwe. Lord, I want to pray a blessing over us today, Lord Jesus. I want to pray a blessing over us, oh God. Father, we need community. We need to be part of the body of Christ, Lord. We need each other tremendously, Lord. I just want to pray that your Holy Spirit will just guide my lips this morning and just touch hearts in Jesus' name. Amen. Ja, ek het dit vanoggend ook gevoel, dit so voor die dienste, die Here wil net 'n bietjie harte aanraak. Partykeer, sometimes I just need touched by Jesus. Nie nog lang preke en stories nie. Now, if I can give my message this morning a theme, is a puzzle. Are you puzzled now? If jy lang terug, ons almal, dit was tradisie geweest nogal in families. Daar was altyd 'n puzzle op die eetkamertafel, op 'n reënerige dag. Dan sit mens daar 'n puzzle by. Partykeer drink jy net koffie hier op die tafel.
En as jy weer kyk, het jy uurpuzzle gebou. Julle jong mense sal net nie weet, dit is soos, jy begin op TikTok en toe jy weer kyk, is het 19 ure later. Ok, is amper so. Diamond Daughter. Is dit? Ok, yes, my vrou is, ja, jy begin 'n bietjie Diamond Dot en 14 ure later dot jy nog steeds diamonds. Ek sien nou ons skimpe gegooi hier rond. Nou, toe kom maar 'n puzzle uit, waar al die stukke presies dieselfde shape was. Ek weet nie of julle daai puzzle kan onthou nie. Al die stukke was dieselfde shape. Nou moet jy nog die puzzle bou, dit is nog meer complicated. En die vraag is vandag, waar pas jy in? Where do you fit into society daar buite? Where do you fit in the church? And in the spiritual realm, where do you fit in the kingdom of God with the gifts and abilities and the talents that you have? Okay, dis die vraag. En baie keer bou 'n ouwe puzzle en twee stukke en presies dieselfde shape. Somehow, ek weet nie hoe het werk nie. Nou druk jy hom hier in, waar die oog moet wees, maar dit lyk nie soos 'n oog nie, is 'n klein toonel. Dat kan jy nie verstaan nie, is dit 'n fabrieksfout of wat? En dan later kom jy agter, maar hier is nog 'n puzzle wat daar inpas, maar jy dink omdat jy so lekker pas daarso, dit is jou plek. Jy weet die Here wil hê hierdie kerk met 'n klein toonel, maar nog meer hier hê, in die liggaam van Christus. Verstaan jy, dan dink jy, ek lyk soos 'n pastoor, ek ryk soos 'n pastoor, ek praat soos 'n pastoor, ek eet soos 'n pastoor, ek is seker 'n pastoor, maar jy is nie noodwendig nie. En dit is belangrik dat ons by die Here gaan uitvind, where do I fit in? Dit is ou na my toe kom, en hy het nie 'n matriek klaar gemaak nie, en hy wil 'n astronaut word. Nee, dat sit jy aan 'n lang puzzle boot. Ek het baie slegte nuus vir jou. Unless you have entrepreneur skills, you will have grease on your hands till the day you die. You are going to become an artisan. If not, you need to become a very good entrepreneur. But you're not going to become an academic. Ek sê nie as fout om 'n artisan te wees nie. John Warren, daar is nie 'n manier wat ek eendag 'n mediese dokter gaan word nie. As ek dit en ek gaan ook nie ingenieur word nie. Maar verstaan, elkeen van ons die plek waar ons inpas, en ons moet weet waar God het wil hê. En as ons kyk hier na Ephesians 4, verse 10. It says, he who went down is the same who went up far over all the heavens, so that he might make all things complete. This is Jesus. And he gave some as apostles, some as prophets, some as preachers or teachers of the gospel, and some as shepherds, for the things, for the training of the saints, as servants of the church, for the building up the body of Christ. Hy sê in die Afrikaanse weergawe, hy sê, en hy het sommige gegee as apostels, profete, evangeliste, en anders herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir dienswerk. Okay, so what is he saying here? First, not everybody are apostles, prophets, teachers, shepherds, evangelists. Now, if you look at the fivefold ministry, the prophet, the apostle, the prophet, the evangelist, and the teacher, these four guys are like roaming ministries. Party mense gaan van kerk tot kerk en hulle gee teachings oor dinge. Wanneer die kerk gee hulle teachings, okay? Maar baie van die teachers het een of ander openbaring, they've got a revelation on a certain subject matter, let's say the gifts of the Holy Spirit, and they write books over it, and they go speak as guest speakers on specialized subjects.
The evangelist, dit is Johannes, man, hierdie klomp hier praat my, pastoor, wanneer gaan ons soontoe? Jy weet, daar waar die dronkers in die straat rondloop, daar wil ons wees, verstaan jy? Dit is evangelist. Maar die evangelist kan ook 'n evangelistiese boodskap in die kerk bring. Okay. So, as ons bring iemand saam Sondag het, wil mense evangelistiese boodskap hê. Okay, dan kry jy jou apostel. Jou apostel is iemand, baie soos ek, wat ministries boost. Help other churches, encourage ministries. So you move a lot. They get your prophets, they are people that give revelation on the church, edifying the church, the plan of God. Although the prophet is not going to tell you whether Donald Trump is going to win the election or not. That is a fortune teller. Okay? As die pastore begin profeteer of Jacob Zuma weer gaan president word en Cyril Ramaphosa gaan, that's fortune telling. That's not us. That's not what the church is there for. The church is there for spiritual things and the vision of God, and the prophets help us in that direction. Then you get the stationary calling. That's a shepherd. Dis die herder. Die herder is nie 'n ou wat baie moet rondloop nie. Die herder is die ou wat die skape moet oppas. Okay, you must make sure everybody, number one, the shepherd must know everybody and must be known by everybody. Okay, the shepherd must know everybody and must be known by anybody. And you cannot shepherd 200 people. That is impossible to know everybody and be known by everybody. So within the church apostolic structure, we need different shepherds to shepherd certain parts of the flock. Nou ek kan byvoorbeeld vir Johannes gebruik om al die kinders onder 10 te shepherd. Ek kan vir Jolandi gebruik om al die kinders onder 10 te teach. The shepherd moet uit die aard van die saak kan teach ook, jy verstaan. So dit is nie dat jy dit een ding kan doen, maar wat vloei uit jou uit? And so you've got the fivefold ministry. And that fivefold ministry is there to equip the saints for the service of God. Now who's the saints? That's you. Who's the saints? Who's the saint? Right. Nou, so om vir jou ammunisie te gee, en krag te gee, en kos te gee, daar waar jou werk, broer, sister, that's a war zone. In the spiritual realm, where you are working, it's a war zone. And there's people that need saving in that war zone. There's people that need encouragement in that war zone. There's people that need teaching in that war zone. And if the church doesn't play its proper role in your life, you are not going to affect the world back there. Amen. Okay, so you get the fivefold ministry. And then, if you look at Ephesians, until we get the right place here now. Okay, yeah, then it goes further. For the training of the saints and the servants in the church, for the building up of the body of Christ. So we all come into harmony of the faith and of the knowledge of the Son of God to full growth in the full measure of Christ. So we're all sons of God, harmony of the faith, full knowledge. So that we be no longer children, said this way, and turned about by every wind of teaching, by the twisting tricks of men, by deceit of error. Nou, wat hy sê is, as daar nie 'n herder is nie, as daar nie 'n apostel is nie, as daar nie 'n profeet is nie, baie van die YouTube boodskappe is baie goed. Maar van die beste YouTube boodskappe wat ek daar geluister het ergens 'n foutjie in. En baie keer is dit nie omdat die oue valse profeet is nie. Is hy nog nie 'n revelation oor daardie aspek vir die geestelike dinge gehad het, gekry nie.
die Calvinist voeter in hierdie rigting in. Jy weet, die Grace teaching voeter in hierdie rigting in. Baie van die teaching is goed, maar daar's klein flaws in. En as jy net op TV gesit en luister na die evangelie, gaan jy net in die hel sit en kyk hoe lyk die hemel. Okay. Hear me today, you need to be part of the body of Christ. We'll get to that now. So that we may, verse 40, so that we may be no longer children, sent away, but turned about by every wind of teaching, by the twisting tricks of men, and by deceit, error, but saying true words in love, may come to full growth, who is head even of Christ. So Christ is the head. Through whom all the body being rightly formed, united together by the full working of every part, is increased, so the building itself up in love. Okay, so what it's saying here, so we're all built into one body. Now when you look at the global church, everybody that has dedicated their life to Jesus Christ is part of the bride of Christ. Okay. Almal is deel van die liggaam van Christus. Maar die lokale gemeente, Derek Prince said it so, that part of the universal church residents, the part of the universal church is they who are resident and loyalty towards each other. Acting on the fact that you are part of the universal church is being part of the local church. So you've got the universal church, but once you dedicate your life to Jesus Christ, you become part of the universal church. Once you act upon that, you become part of the local church. En mense moet nie vir my sê, ja, maar daar was natuurlijk was daar gebouwe, there were synagogues, there were buildings, there were places of gathering. So you need to become part of the local church. Now the local church forms a community where we stand under the authority of God, but there's also leadership. Okay. Ek moet ook leierskap uitoefen. Ek moet ook vir Ethan sit te stil in die kerk, jy irriteer die mense. Verstaan? Dis Crick, Nathan, en Matthew, en hulle is 'n toepstel. So dan is nie dat mens baaspelerig wil wees, but any society, in any community, there is leadership and everybody plays a part in the community. I love walking into a house and the people are hospitable and the daughter of the house asked, can I make you tea? I mean, that's wonderful. These days, the daughters of the house, hier kom mense, ek wil nie eens praat nie. We have a bride and the sons of the house is busy packing the fire and being part of things. Everybody in this whole society, one bride, one supplies the meat, one this, and everybody's together and it's like a movement, and not a poor mother breaking it back in her neck to keep her whole damn world happy. Now the church is a lot like that. We are body, and if we all found our place in the puzzle, if we all find our place in the puzzle, then this body will start taking the shape of Jesus Christ. And when the body starts taking the shape of Jesus Christ, the body will start functioning in the power of Jesus Christ. Amen. Pastor, waar is al die wonderwerke van ouds? Ek sê ook, bid vir my met Pinkie teruggooi. Nee, ek weet nie hoe nie. Nou, as jy nie weet hoe nie, hoekom vind jy nie uit nie? We all have different gifts. And among you, God, when he created you in your mother's womb, he decided that you are going to have the gift
of healing the sick. But to get into that point, to that place where those gifts are manifesting, you need to find your place in the body of Christ. Your place in the puzzle. You need to connect with God. You need to live a holy life. You need to be sanctified. Nou mense, nou kom Johan by my. Oom Sean, waar kan ek steroids kry? Ek is nou moeg om die maarste op hierdie plaas te wees. Sê, toe my Jaden beat jou nog hoor. Maar ons ouwens man, jy weet, as jy hier by 16 kom, jy wil net muscles en 'n six-pack hê. Ek weet nou Niklas kom na my toe, ek sê kom, wat se werk wil jy doen? Niklas sê hy wil houtkap. Ek sê houtkap, hulle sê ek gee jy lekker pecs. Ek sê yes, like, Here help me met die jong manne. Lord, just help me. You understand? So we all have a function. But if you look at the body of Christ, we all want to be the cannons, né? Die seuns wil die cannons wees. Die meisies wil die mooi bene wees. If you look at the functions, there's nice functions. Maar die Bybel sê, dat deel van die liggaam, wat die minste eer het, is baie keer die belangrikste. Nou, ek het nog gesit te dink aan daai deel van die liggaam, nee. Daar's 'n paar plekke waar ek kan dink. Maar toe onthou ek lank gelede, het ons beeste gewerk so met 'n pel verby hier in 'n bos hier, Mandy Flats area. En daar is hierdie groot truksvy bos. Man, ons het die lunch gepak hier, papa, maar ek eet truksvy. Kyk mense, ek like truksvy hoor. Ek kan 'n truksvy eet en ek eet daai truksvye. Nee. Nou, die dikdarm van 'n mens is ontwerp om alles wat onsuiwer is uit die liggaam uit te kry. Amen. Ons weet wat is die einde van die dikdarm. Nee? So die dikdarm is daai deel van die mens se liggaam wat alles, everything that is unpure, wat is Engelse woord vir thick darm? Wat is 'n colon? So the colon, yes, hallelujah, ek het dit gekry. So the colon is that part of the human body that gets rid of everything unpure. Nou mense, jy kan die mooiste gesig hê, jy kan die blondste hare hê, jy kan die mooiste bene hê, jy kan die sterkste muscles hê, jy kan eerst in die klas staan, jy kan 'n graad in engineering hê. Papa, kom maar vertel ek jou, as hy colon verstop is, nee, val die hele liggaam uit mekaar uit. Jou pride is daarmee heen, jou menswaardigheid is daarmee heen, jou ego is daarmee heen. En wat het nog erger maak is, as jy nie bos is met hierdie probleem. Jy weet, jy sukkel, jy omdat van die onsuiverhede in jou liggaam ontslae te raak en jou pel wag vir jou by die beeskraal. En naderhand kom jy daar aan, en jy sweet, en jy wil huil, en jy soek pynpille, en jy weet nie wat alles nie. Hy sê, wat maak jy nou? Ek kom nou, gee my nog 'n kans. Nou kom maar, ons sit vandag in 'n wêreld, wat baie keer is jou pastoor of jou herder die colon. En sodra hy begin praat oor die onsuiverhede van die liggaam, sin blocks. If sin is allowed in the body of Christ, it can block the colon. Doesn't matter how rich, how beautiful, hoeveel disco lights ons in die kerk het, die maak nie saak wat se kar ons ry, die maak nie saak wat se geld ons het nie. As die colon nie sy werk doen nie, bly die onsuiverhede in die kerk, en dan gaan die kerk vrek, op die aakligste manier. Skiet my eerder dood, as ek weet, eerder as ek so moet doodgaan. Verstaan, it's the worst way to die. So the church just starts collapsing
because it does not deal with all the impurities of the body of Christ. Okay? So if somebody comes to you, a brotherly love, not critic. Yes, daar's 'n paar mense wat dink hulle is beter as ander mense, maar nie hier nie. As iemand na jou toe kom en vir jou sê, kyk hierna. You are compromising the whole body by not fitting into the place where you should be fitting. Luister. Raak ontslae van die sonde. Sodra 'n kerk begin praat van heiligmaking en teen sonde begin preek, dan krimp die kerk. Maar ek wil vir julle een ding sê, daai gekrimpte kerk begin al hoe meer soos Christus lyk. En hoe meer die kerk al hoe meer soos Christus lyk, al hoe meer gaan Christus begin manifesteer in daai kerk. Okay? En as Christus gaan begin manifesteer in die kerk, weet wat Jesus hoef glad nie op Facebook te adverteer het nie. En het meer mense getrek as wat die hele bemarking van Mighty Men mense kon trek na die visrivier toe. So when Christ starts manifesting his power through the body of Christ, and we are the body of Christ, remember what I always teach? The Holy Spirit is a person without a body, and if we take the shape of Jesus Christ, we function properly. So in the church, you need to find your puzzle. Where do you fit in? Ja, ek het nou die dag toe kyk ek na die sondagsklok bly en voor jy nou nie op hemel nie, nee. Maar ek het Jolandi so gekyk, en ek daai klomp kinders gekyk. Sy het daar plek in hierdie puzzle gekry. Amen. Doe ek nie. Jy weet, môre, julle kom agter met verander shape ook, nee. My baard raak geit, my penis raak groot, en jy gesien Gerrie kan nie meer so vinnig loop nie. Soos wat my shape verander, vat God jou partytjie na 'n ander plek toe. Moet jy dit ook verstaan. God can say, right, your season here is over. I need you here. And then you go there, and you play the best part of that puzzle that you can play. So we need to be part of the local church. And there's lots of Christians. And why am I telling you this now? Because the body of Christ, that's where the miracles happen. There's a lot of people that are part of the global church that accepted Jesus Christ as the Lord and Savior, but on the end of the day, they are not part of the body of Christ. They are just floating around there like a sheep without a shepherd. One Corinthians 12:28 says, God set some in the church as apostles, prophets, and thirdly teachers. This is another section of it. Then the works of power, the gifts of healing, helps, governments, and all kinds of languages. Are all apostles, are all prophets, are all teachers, are all workers of power, do all have gifts of healing, do all speak languages, do all interpret, but zealously strive after the better gifts. And what is that better gift? The strive after love. Okay? So to find your place in the body of Christ, zealously, ywelik, soek die uitnemende gawe, die gawe van liefde. Once you start seeking love, you will automatically, slowly start moving towards the place where you fit in. And when you find love, you find a place where you can tolerate people that are not the same, like-minded as you. Ek weet nie met wie ek hier so vriende gewees het nie. Wat nie vir Christus was nie. Ek en Jaden so pelle gewees het. Verstaan? Maar verstaan jy, kan jy dink hoe mis jy uit op die wonderlikste mense daar buite, omdat hulle nie in jou society is nie. Ek en een Mike so pelle gewees, hey, ons Amigabas, jy verstaan? Verstaan, maar ons sou nie, as jy na die ouderdom, jy kyk na ras, jy kyk na geslag, jy kyk na jou finansiële stand, as jy na al hierdie goeders kyk, brains, sou jy nooit deel geword van 'n gemeenskap. En hierdie gemeenskap
verander die kultuur van 'n gemeenskap daar buite. We need to change the culture of Grahamstown. But first we need to get the right culture here. Iemand moet ons help. Ons lewe in 'n tyd vandag waar mense geïsoleerd in hulle huise lewe, met hulle eie probleme en hulle eie dinge, en niemand praat in hulle lewens in, om hulle net 'n bietjie te inspireer nie. Just to inspire them. Some people need some inspiring to do something. With great abilities. But unless you empower them, they're never going to do it. En dit is so voorbarig hier. Some people are so inspired, they want to do everything but can do nothing. Tone down. So iemand moet dan praat en sê, luister, kalm nou eers. Jy praat groot, maar as wat jy doen kom, moet jy eers 'n bietjie oefen. Amen. Ons almal gaan getuig baie, maar ons almal kan nie maak of ons iets is nie. En dan ou van sê, ja, want Sean, ek ken van Pedro, Sean, nou horse riding. Ja, regtig. Ja, nou, wie gaan horse riding? En die put sy lang voet in die stirrup, dan weet ek, hier kom moeilikheid. Hier kom moeilikheid. I mean, years ago, I was told that the 3 chimneys, the drive folks me, 5 of them want to do horse race, but I don't want to ride a donkey. I don't want to ride a donkey. Okay. I want a donkey, I think with Buma. Okay. Can you ride? Yeah, I can ride. Are you sure you can ride? Just don't give me a donkey. So he arrives there with his bunch of friends. Give me the wakker horse. I want the wakker horse. Are you sure? I want the wakker horse. Now I've got a wakker horse. Well-trained horse. If you say go, it will go. If you tug on the rein, it will stop. But it won't stop till you tug the rein. So he gets on this horse. And first of all, the horse is riding like he's riding a horse cart. Toen moest ek al die hooilichte gesien het. Gaan so die kopie op die vlakte hier boven die SPCA. Die perd hoef jy net liggies te raak te gaan, hy gee my ma se skop. Nou hou die saal vas, en skree, wow, 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 wow. Nou het julle al gesien as jy wil, die perd moet vinnig gaan, ja, volker, wow, die selle. Daar het ek gesien, God help 'n mens. Ek sê, Lord, hy perd hardloop met 'n maas tot by die SPCA, toe kom hy agter, niemand het beheer nie. Hy hardloop terug nie na my toe, hy ryk my perd se neus, ek dink, dankie tog, daar gaan hy weer. Toe weer kom, toe gryp ek die luisters, ek sê, kom ons ry nie eerder perde. Nou weet jy wat, ongelukkig in die geesteswêreld, is dat van ons wat dink ons weet wat ons doen. Ons het baie enthousiasme. Do not be offended if somebody puts you on a slow horse first. Rather work your way slowly to the top. Wat doen nou weer? Dylan, hoe het gevoel toe jy vir Viper ry? Nou Viper is Viper. Verstaan, dit is next level perd. Toe ons op ons perdry expedisie is Kreddag toe, toe gee sy perd probleme, toe sê ek, jy weet dat hy mag 'n Viper ry. Het jy gesê, Dylan het so spotlight hier in sy nek, hou hom dop. Die spotlight kan nie lieg, laat die bloed rooi, as hy bang of kwaad of vies is. Maar verstaan jy, maar ek kan nie sommer net vir Johan op Viper gesit het nie. Johan groei nog in die ding in. En in die kerk het ons die ouens wat baie talentvol is, maar nie self-confidence, jy het baie ouens wat baie confident is, maar nie talent het nie, en in die liggaam moet ons mekaar beskerm, dat jy nie beperk op eindig wat weghardloop nie, maar ek moet jou ook onder die mercy van God kry, to get you to use your talent, because God is a rewarder of those that seek Him. Amen. And then out there, in this world that we are, you must find your place, daar waar jy moet werk. Dis waarmee jy goed is. Ja, maak nie saak waar jy werk, die baas gaan met jou raas, en een van die ondergeskiktes gaan jou irriteer. Some of your equals are going to be the most lovely people, and other one is going to be a nuisance. That you're going to find in an unperfect world. But because you have seek perfect love, die mees uitnemendste van al die gawes is perfect love. Love conquers all in the workplace. You can shine there, you can flourish there, and there you can be the best ambassador of Christ you can be. But you cannot become that if you're not part of the local congregation.
Amen. Kom ons bid. Vader, dankie vir elke geestelike leier daar buite, Here, wat inspraak in my lewe gemaak het. Here, dankie vir elke jong mens, Vader, wat hulle openbaring, the youngest and the least often in the congregation, get the most wonderful revelation that has even edified my life, Lord. Lord, thank you for every person sitting here today. Lord, and I thank you for still shaping us into the form to start looking like Jesus Christ. Bless us, Lord, and help us, Lord, to be the best me that we can be, Lord. I pray in Jesus' name. Amen. Geniet 'n koppie koffie.